fatalofa atu Samoa le atu pele lau fasausaunga le fiafi lau faafaaga fo'i ia ia te au le awa ma le faaloalo te fatalofa atu ai i auna le atua mo le atu fatua le gata fo'ilea ia o kalesia ese o lo faapena na mafuta lenei po ia faapefusi fatalofa ia na tatou tuasinasina lo faapena na faia pea ia le fai o le tatalo ma tu'ina atu tama fanau Samoa i so se auaulaga lava i luga lenei fo'i a laata le tatou Global Kingdom TV ia o le CKA Ministry nei au kilani nei lo faapena na auna atu luga o le tatou alaata le tatou TV le Global Kingdom TV ia mai au kilani matou te faatalofa atu ma ofolofa atu le suafa manumalo Iesu Keriso te tonu ana leai Iesu lana taʻitaʻiga e loto soifua ia ma so matou ola vaivai ia le mafai ona matou tatou toe fesilafa'i i lenei afiafi tatou ni fo'i aso sa tatou fenai i faiva o tiute magaluega ia e faafetai lana puiga iā te i tatou lana pule fa'asoifua ia o mafai ona tatou toe fesilafa'i ai i luga o le nu'u o lenei afiafi alofa atu ai fo'i i ua ma pa'aga o lo faapena ona tulituli ma tā'au mai pea le tatou pokalame ia sotofi taʻitasi ia auā lava se ai o lo tatou galuega ia ma se fa'asili gamalosi i lo tatou aulaga fa'aleagaga a o tatou galulua i le atua ma lona finagalo ma le atua fo'i o le malo le atua o lo tatou galulua i ai ia i lalo o le taʻitaʻiga a lo tatou tamao i lagi Iesu Keriso lo tatou tupu silisili ia o ia le ou le malo e fo'i la lea matou te fa'atalofa atu ai faafetai le taliaina fo'i o le upu o le atua le fa'amalosi lenei afiafi ia i totonu fo'i o tou laoa o tou maonta gati fo'i tonu o sa nisi fo'i o lo fa'apenana mafuta mai galuega lenei po ia matou te fa'atalofa atu e suafa manumalo Iesu Keriso o tatou ali'i ma le tatou fa'aola ia o laulu sua'alaulu lenei matamua tou auauna lenei afiafi ia faapena fo'i ona sauni e tufaina ma fa'alauteleina atu le fioga pa'ia le atua fai matavasā e lo tatou ola ga auauna i so se mea vala'u ai le atua i loto soifua lo meiola ia fa'atalofa atu fo'i isi fo'i o lālā le tatou CKA Ministry le tuafio le lalolagi e mesa Australia lana auauna fo'i tatou fatonu lo iai te tia 40 ma fretua ia Sao Evelyn ma presua lo faalo ia ma le senga fo'i fa'afegaiga ma le auso lo fa'apena o na aumau i Australia so se tuafio le lalolagi ia fa'atalofa atu fo'i i uso ma pa'aga o le laumua o lo fa'apena o le mafuta mai pea i le aso tofi ia ma aso taʻitasi o le vaiaso matou te fa'atalofa atu i suafa manumalo Iesu Keriso o tatou ali'i ma lo tatou fa'aola lau taʻitaʻina le tatalo lenei afiafi ona tatou fa'alogologo ai lea fo'i ia ma tatou share i le upu o le atua e pe ona iai lenei afiafi lo matou tamao le lagi fa'afetaitele le lea lo lelei ua matou toe maua tatuina atu le lava iaso lenei ua matou maua lenei afiafi vi'ia lava oe le atua o le tamae fa'afetai auā lo fa'apena o na matou auauna ia te oe o le atua o lo'o soifua ma o lo'o soifua pea e o'o mai lenei afiafi fa'afetai o lo'o lau upu auauina taʻitaʻina fa'apena na fa'amalosi ana ai matou a o matou auauna i so se ministry taʻitasi le li'i o le matou tatalo tamae lenei po ia talatu o matou loto aga pa'i ai e fio mai oe te taʻitaʻina ma fa'aauina ia ma fa'ailoa iai matou le opumoni ia o fa'apena ona taufai atu le mea faigaluega ia te oe le tamae lenei afiafi e auauna atu ai lou atunu'u ia e maise ai le atua uō ma pa'aga matou tatalo fo'i lenei afiafi tamae lau fa'auga lau auauna fo'i a mai pereta ma le faletua fa'afetai lenei auaunaga le ali'ia e lē fa'atuā o ia fa'alautele ai le tala lelei o lou malo ma oe le tupu Iesu matou tatalo le fa'aiuina fo'i le mafutaga lenei afiafi fo'i ai le vi'iga iā te oe e tumaulava le fa'atauva'a i o matou tagata amene ma amene haleluia ia toe fa'atalofa atu afai ua foto'a e maua mai le tatou pokalame lenei afiafi ia vi'ia le atua na afiafi sa tatou talanoa ai ma
tātou wawa I pēr ma whaawawina le mana o le nganga pa ia. The Holy Spirit and its power, the power of the Holy Spirit. Pio le tātou tala noa le nama yaso, o lewa amata o na whaali ngā luenga mamana le atua, e whao ngā aile au apostolo. Pio na iei le nama I taimi, ia pio le tātou lofo I mawhaitauina le tātou tusi whaitau. Ia o le so onga mai lava lea o le tātou mta upu e lima, pio no whaiatu Samoa, ia o le ale whaanatinatia e tātou tusi, ia pia o whaiaku, a o mawhoi ia le nei tau sanga whako a ongo ngi mta upu tātou shea, ia e whape ngā lava ai tele I o le sona mata ngō fio lo whape nā o na maua I le vaenga, ma le vaenga o le mta upu tasi, I le tusi nei a ngā luenga. Me fo ilea ia Samoa le atu pele ia lava lo sai fo ngai le to pela unga I fo ia tātou share o le al me mai le nganga pa ia le atu mo tātou le fiafi ia tātou talia ma le nganga maulalo le metaulia ia mau se fa silinga malo si fa le nganga tātou te au ona I le atu malona malo ne vai tau ia tele lo tātou fa alu taimi share ai le upu tala le leo le malo I lunga o social media, o whea lava, I te tonu ngā luenga, I te tonu aonga, tonu o tālonga, I whape nā o nā alualu ai lo tauti ngā I le ngā luenga le atua, E ala le whasoino na upu. E foi la le nefi a fia whatalo whatua ina uso, papa anga fo I nawa yaso sa mafuta mai tātou pukalami, Ia peo an whaiatu e le, e lava staimi lau wina tuai o tō suafa, Ia e mātuti whaftai atu, Ia I lo tau mafuta mai pea ia fiafio as tofte tas. Tonu fo ne vai taimi o maru ruta tau le season. Ia o le kami moe a o le vat. Ia e whaftai lo on sai. Pio ngā ili nei taimi ia o e mafuta mai. Ia e ma ngai fo ia le. You know, a haru al po e mafuta I le li. Ta su lua whako a moe. Ia mau ano marosi e te aru ai fi au mga luenga le yaso. Ia nela fo e fiafio lo tatou whaawau pea. Le mana o le nganga pa ia atau le fo I Samoa le atunu pele le tusi o ia lea ua na taitaina mali tinga le ngaluenga le atua mo le o to ia Yesu fo ngā ele a o le nganga pa ia lea o Yesu na ia fola e au ngaro na alu ai awina mai ina ia nofo tu mau to tonu ia te I tātou I le lua se fulu whai tu la mi foi la lea o le lua se fulu whai tu la lea ia I le nganga pa ia Ia I tātou, I taimi umalava. E ao ane o tātou mātala. Si ele o toe moe le fili. E o fo le leiva I taimi, ma le leiva I tau tātou iai. Hai tilo I lunga le social media, tilo I meo lo tutupu, I le vaenga, ma le vaenga le larolangi. Ia e tilo fo I te tonu o nuu, ma la lafanga. Tilo fo I te tonu o ainga, tilo I te tonu e kālesia. Ona e loa lea ia lea. E te le a se tātou ngā luenga I whai. Leanga e kako ue I kei fo I lele kau ki maa ngā o I kofi, me o tofi ma tau tia fo ngai mo taito. Ai ngalo ai a te I tātou, e tātou ngā luenga whai le aso ma le aso, o le moli mawina lea ma sea le tala le lei o le maa lo. Pea o na tātou tala noa, I aso ma nei mai aso fo I ma na tau sanga walu, E au noa I tātou ma le mana o le nganga pa ia e whaia fua lava I tātou le ngā luenga Yesu. Berewe ma Yesu e aoro. Tā ua te lelo na alu ai awina mai le nganga pa ia. O ia lea o le mea na te whamanatu, na te taitai, na te whaasino, na te whaahali a te I tātou. Ma whaai loa le upu moni lea le atua. Ia te I tātou. I taimi umalava. Me fo lea. Tai ai le mana o lona nganga pa ia. Ia whaatanga e tātou taimi umalawa. Ina iai te tono tātou. Te loe. E iai taimi e a kelenga e pisi ma kele inga ere whaatanga le nganga pa ia e musu ma ia oe. O le kele ala lo kaimi ma le tero lo aso. No lo wa nganga mo mawhau whaule ngai ngā lue nawa ia te oe. Ai aonga e whaatanga ina le nganga pa ia ma le mana leo le nganga pa ia. E taina oi, e ke pi awea iau mea whai, e o a iau kala. Pia hui ba kou ngei, a ma hui lunga social media, e le wha peo,
no ia fo ile nga pa ia kanto linga le mea ili pe va poele le ba ke fa ku lo yo ma ko usai mo sili aku ma ko le atua ba o aku pe yo ma ko le atua ma tu pa ia le atua le ka ko wa ia nga ni mea fa inga luanga le atua no fa mai ko nito ai sili al ma ko kamo Apolo sili al ma ko kamo Paulo sili al ma ko kamo kef ai ma ko wa Cristo ama ko ngai la apostolo ele ka vai ma ko ai o mato e totoles ai faço sules me foi lá le ka ko wai ia na se au fenga lo e faço fa laute ia o le nganga o le li o le tua la te fato puina me le loto tangata me foi lá le fa ftai le tua ono le upu matango fi the power of the Holy Spirit o le mana le me fai ona tatou tutu fai ona tatou fai se mea me fai ona tatou moli mau le ali o le ola me fai foi ona tatou tutu i lumo me ye ni mafutanga tatou te iloa e a faina ai lo tatou wola fa le nganga o le mana lea. This is the power of the Holy Spirit. Neve mai ane mapetelu ele o se la mana ai o le mana na au mai Yesu lea fa mana ina ai la ua e me fai ona loto tele ai e moli mau ia ona fio mai lo Yesu mo fa malo lo ma e o foi lai va venga le lava yasu sa tatu tala no ia ile ngalua le mana o le nganga pa ia ma fa malo lo ina le tedo tangata i Yerusalema manu uma i sa ia i lewa i taimi tangata mamai wala to au mai ma fa malo asea ona o le mana o le nganga pa ia e foi lea ia fai fa o ka fo ia ka ko me isi kaimi tere o kaimi mo ka ko le manga ia le nganga pa ia o fai lava tato washo ina ia tato lava ma fa faunga o tato nganga ai ngalo ai o ia o nganga pa ia o lo fa pe nga o na tu i mai se fa mole mole o a o Yesu e ona le mana le o tato mana me foi la lea afta ile tua ile ne fiafi fa wa wina ile tato pukalame fi vai tawina na upu ia na fe upu mai le soina mal lava ya so sulfitu so lufu lo wat tu le ilunga o fa tau lang sili mai la to uma wa ya te ia o le tu a inga le au satu kaio e matua ma tau lava ila to wala to po hat fo ila apostolo matua tu ya te ila to le fale pui pui haleluya ia sa moe na tru pele mai o lo mai moa fa fonga mai sila mai tato bukalami ele fa pe o a fatu muina fo i ma fa manaina ita ua le nganga paia ona le hai le o ni tofto fonga le hai ni mea tato te fetaiai a tato ia le ngaluenga ma le wala au le tua fa feona o tato loa ma o iloa a le ai fa ko a uma ona ia le fa malo longa le mano le nganga paia sa fa manaina ila o apostolo ta fai ai fa malo longa tuli ia nganga leanga fa malo longa fa tu ia ila to ila pili a o le ile taimi lava lea o le fo i lama mai le fili e a wala ila fai tau langa sili pe un ka ku fai tau iai ila ko uma nga iai ma au tu a hinga la satu kaio wala to o mai na ia wala to o mai na ia tineia le tala inga lea ma le fe au le malo le wali ali mai e winga ia Yesu me vola le ka o ke loa e le fa pe o le afatu muina i tatou e le nganga pa ia fa nga ina lo to soifua mo lo nei ola vai i le atua mo lo na fina ngalo o le ale ai ni fa fita uli o le ale ai ni upu le anga o le ale o mai ni limo tangata ya te tatou ale anga kupu la o apostolo yo ai la ka ko la ma so kele manga o ai la kwai anga o le simele mo kele volele o ka ko fa la inga lo ka ko file mulo ka ko kwai lo o le ko mo mau o uma foi mo mau la ngale ko tatou fa la inga ai o le kelo o le taimi lava ka ko fa la inga ai
Matalia e tātou Iesu o tātou loto ma whaatumuina e tātou o le nganga pa ia. Kai mirola ngā e eisi avangoa ia. Kaku ke koe whaavai o amea e o mai a te tātou. Kako ke whaamalosi pēa esea. Langa loi a te tātou le mana o le nganga pa ia o Iesu. I teimi umalawa. Lea langa kako wairua yaso lea. Tele nei tangata na rātou tali tonu o no whaamalo longa. Wa lātou i loa e le paimai o le atua. Whaamalo loina i lātou. A o lea fwoi iai i man au vaenga. E ke loa me whaangoa ai. O ka ngaka loloku, ka ngaka, there's a religious man. Whai taulanga sili. Mai lātou umanga iai. Toa ma le au satukai. O wala au satukai o le kau kalunga fwoi ia. O kamai e whamea, ngā o la koua e mongi. Ngā o la koua e kasi. E le haia masesi mongi kua haku lau satukai o. Ngā o la koua. Na o la tau fo ia me o tonu i lalo le lale. Wai vai la o ia mi o kama whai loku ia. Wai whai longo si kaka fo lele ai la lau mai whapea o ele wai loku fonga se pingi loku whaka i kai mai. Wai kau whai longo i kara whapea. Lea vo ila e o ngongo mai ai. E ki nganga wa ai atu waku ku lunga pe pili ua maro lo e nga mamai. Wo i fafo ke mongi mamai leanga. A ole ngei e ma nga o hara o whatauranga sili ma lau satu kaio. E rei whai loa kua ia Iohane ma lau apostolo Peteru. O la kou wa sao. O la kou wa ia. E tonu maami o tonu. Ia e lea lanka ku wa e rei whamea. Wa lātou mātatau o ngā lātou wā. Pupu e ai lea lau apostolo. Wa tu watu ia te i lātou le whale pui pui. Wa e la o e lea a u whaamaonia whitarai ngā Iesu. Tusi la matai o iei launga Iesu mai amu ia o tou pe ala tou upuleanga ma whaasawa ia te o tou ma tua ina o tou i mea leanga uma ona oa ia o tou oli ma fia lava a wā o i le langi lo o tou i tau i tele i le launga o ianga Iesu ma launga mai a wā na whapena na lato wā fasiotia i perofeta na mua ia te o tou lau so lea. Ia le fuwa o mai kaimi lau so. E ala ka ua lingi vai kau. A kongo le o fasiotia o e tulou Samoa. Pe ua tu se pelu ia te oe, pe ua tau se alai lo ulu. Ai, ro kako whengai ma upu. Mo upu masoa. Tesi wala lafu aku ni upu leanga. No malimata ngā ia te oe ongo laua. Ono lau mori mau. Ono lau tū matangi olo ono le fina ngalo Iesu le matai. O ia e ou le malo. Me voile ngā o le kōle ale atua ma le wala au oe la mpasa le malo. E le se kō voile le ngā ngā eva. Pe whaavai kaimi. A kongo whaavai kaimi ai. Ampasa ai o malo ngi. Au ele ele o kako iai ma le nea tunu ma tunu mau. Awa iei kaimia, koe fo iei ampasa i mea ngā lako mai. Oe lea sila mai ma utarano atu. O kako ampasa o le maro le atua. Whako a umalawa le kako au nanga. Pe a fio mai, o tātou teitai sili, ampasa sili o kako maro. O Iesu le ngā sauma mai le maro. Pe fuela lea. Ia, sa moa le atu no pele. I lewa pea wo whako saukala. Ongo le tusi ale kau ki whaikau. O leo o mai ma po era o apostolo. Io fe fongi me fa malolo aku kanga ke la ko mai ai mai fo po ka ave o apostolo fa pui pui. Kuli aku ke mongi ai mai ave o apostolo fa pui pui. Fa malolo aku mai ai mai ave na apostolo fa pui pui. O ai ko nga me fa pe. Ya mai Iesu ya. E fa masino ina o to. E upulenga ina o to. E tu ina o tou. Ele va pela o le aingo la wari ia wa mafua inge mea. Ai va mai Iesu o ia. O Iesu. Bo e popo ngā tia ono Iesu. Pol popo ngā kia ka ua ia o ngor ka fie su e mea ai ma su e mea o ngaso. E ka kaunga popo ngā kia ka ua. O ngore tā moni mau ia Iesu. Peangu whaiak. Kelo ngai mewa kau le kupu. Whai mai e ro marika ku kala foi le la fika ko i lalo la kariu.
Yo kaiminga Yesu malonga uso nga kupu ai. I tell you what. O le kala kongu anga fai molga karisi fato tua. Wa tumu le mafau fau le poto malauina. A ole aisi me ka o se nganga fato tua ile atua. A fai nga kupu vai kaimina e topu fo i kaku vai kaim. Ai pea ngo vai aku. Kau ke fiwa kau ke sola ma fai ka ku kala sisio. E ala ngale kupu because we don't want it. We got money, we got facilities, we got a beautiful band, we got everything. We are smart, we educated very well. Ya onga amakalole onga. Alole ngang pa ia ku fafo ai fai ya kau. Ai fa ka ngale ngang pa ia e control ya te tato na ya mai le mana le. It will happen in the past, it will happen today, and will happen in the future. So me vola le. Ya ka ko ka ka fa to tua. Ta to le mana. Le mana le nga pa ia le mana fu nga le nga pa ia le o mo fa ia e ona o ta no atu mo she atu le upu le fia fi asia. Le nga fa to muina ta to le mana le nga pa ia. Po le alo vai. Po le alo le tele me te u ye le vai aso. Ba ke lo fo ye ni me nga. Si de ni me ma. Tu nga u ye nga vai aso lo ni vai aso. Fa penga fo ya ni ko kala. Ele fa pe ole ale ai me o ia o le kele. Ai ke lo o ngai me o ma ka ke u ia. Li ki o ale la salamoa. Fa mai ya. O Yehova o lo u leo ma moi. O ia. E u ia ka ko sava vali le vanu le ata le oti. Ai ka ko ke le fe ai se ale mana leo le nga pa ia. Leo lo to tonu ya te tato. Fa waulga ko gus. Leo wa ave apostolo. O fa fale pui. Allah. We ka mo fa yaku. Te upul maro le tua. Ai amu minka ngaka yawe. We ka mo fa yaku se mo mau. Ina ia fa ola ina ni nganga. Ai kurioso mai ka ngaka ka fasi oi. O eko ku ia ku se fai to a sautala inga ai tulo wa sa mo ai fianu mai se si ya tio ku langa ia le mele wa hiringa luenga le ale tua pe alo foi atu ele esse a makako ni mai kai ai ba ai na o ia i me o ala ko ku le pupu e mai o foi loko le o foi ka ulanga sidi a ka ulo o foi ka ulanga sidi lo ingola wali ia e malo ma ku komu fai ka ulanga le malo sa malo foi le o Jerusalem o ko i Malaysia au loku le ala wali ile fa malu le ala sa tukai mai ala ko wa mi o komu Jerusalem malo langi ako that's it o la ko sidi aku e ya se sia mai ami o komu sidi aku lo la ko mi o komu tamalaya le anga voi feita le suafo Yesu. Le anga foi ino ia Yesu. A ore ngeia ka mo fai aku la uso. Mera le e bakaua i ka ko. Once we fill it with the power of the Holy Spirit. Ele ju ka ko fefe. Pe ku ga ko fa pui ko mai favo ko loka o le mau ia Yesu. E ka ko ke ku mau pea. Le tanto mo le mau. Aya. E ke lona ore fai pos fulu iva nga ele me sini na taua. Me nga averola io la apostolo ave ku como fal pui. Wa ua io e me fal pui no. No nga ka o fal pui no nga fal pui da le. Ku e ka fia. Ku e ka fa mera ma da. Ya le wa ave nga ya apostolo ka lo fai. Wa ave ya ina wala ave matu wa ila to. Ale va venga na fai le atua. A wina mai le atua na angelo. Me foi lá le ka ke lo ma ka ko va vai. Le yo angelo lo sa unia le atua au ona ile atua mo tato. Me wa mai le atua le angelo ile lava po to mai pui o le fale le angelo le li. Ile po o tai a te ila to I fafo o fa pe atu ina o yo to ina tu le malu tau tala atu le no uma lava I le nei o la tanga
the salvation. Ia launga tu famarkala le angelu. Ia mai tala tu stala fa mai au. Saula angelu tala pe tor fa le pui toale fa pui. Ia ona saunua atu leo angelu ia le ia mai au la tu ia te la tu fafo mo saunua atu ia keep doing the good work of the salvation. Keep doing the good work. Ia o whaau ngā ruenga le li. O kalmanga ia. Vai angelu le tua. Ten mai le tua moa. Au ona ia te tato. Lale au. Ele ngā saule angelu le ma le message mai I le tua. Ai koe au ina mai le tua ngakea. Ngake avisea maka ika iesi kako mai. Mai ala o ngaka leanga. Ke loe po trap o lo whapenga. O ngā leia sai, I o kako wala I le aso. Ke loe, o lo iai a ngelu le atua, pui malawe ina I tato. A kong foi o lo e ui, ingi trap I le ngei fiafi, ma niva yaso. O ke le loa, ai na le upo le atua o lo sila fia oe ma kako uma. Ai wa ai oe, ia e lo to tele, ma wha malaina oe le nganga pa ia. Ina ia e loa ai. O lo tātou o iai le wala aunga le atua lo tātou ola. Ke ro le whai maa ngai ai o le saunoanga le angelu. Ala kua le angelu o mai ia, o mai whafo. Oka sole se le maa ngai ia whawhitai le atua. I au wala e saunia le atua. Oka e ofo ai tātou. O e kau ua mai la le whaptalanga I saia le kau ki whaalongo ai. Wha mai e whapenga o ngā mawarunga hala o le atua. Pengang maurunga I lo ala le tangata. E vai e le manga kuase se yengi me whapea. E se angelu whapea. Ai awina mai le atua le lave inga o au auna le atua. Whaftai le atua. What happens se me whapea ki o. Ke longa happen ya ki oi. Ke rengi meo ngi whara ve lave. Kere ngi mea sa ui ngi kau pulanga le anga ku e kanga kai whai aki oi. Ai ke I lava ua intervene mai le atua I ana au a ngelu I au wala ese saunia le atua se tangata saunia le atua ia ni mea whai o nei o langa lave ina I tato. Wai le maa ngai a kero le whalango lango I le nganga le li. Whalo teni le whakumuinga I kako. E mo ia fa mai na te le tu ina I tātou o mātu oti. E iai pēa ia te I tātou le li. Mā ngai ia fa mai la ngelu. Ia o tau o aku ngei o kukuru maru lenga resi mai o kouma. Malaunga pēa lea. Le tala le leo le maa lo, le whaoratanga. Le oratanga. The salvation. Le ola. Oi vai la oia. Esse le manga ia. O fieka ka o fio e me o ko piso lunga mau ia Yesu. Le lobo ka ko wa inga ngai ka fia oi. Mai no fia o nei le li. Pong ia wo. I pong isi fo ko ke loko. Pa ke lo esa mo o sia ka loko fa pera ko amio. Ke lo loko fa ka si ale ka la malama ia oi pe e mo ni mau Yesu ke lo kaimi. Ai kala ngoa kule la ka pi mangisi menga vai da fi fa long mai ha oi. Kala ngoa ku I mea la kupu mai sa mo kala ngoa I me kupu la langi o le fi. Ai kala ngoa kule ia Yesu. O la kama e gofu ma ko e ku I oi lo o sa kala pe fa le anga oi pe second na trap inga I e pa u ku ai mai e le ko fi le di. You know, pe ia la o mi o la fa ka long sili le. Ma la o sa tu kayu. Mai si kanga kalngu ba e kau ngi yema mai si kanga kalngu au ye ila wali ia wa ba yel menga le kupungi la ile ke kaya so nga faya o se vanga o e kalngu la ya Yesu ma le fa tanga ma le malo le tua ia nga va ilo la ile ke lo fa fika audio la o mai fa le hanga ya ka o kanga fa nga e no sa kangi kanga Elo kanga ka foi ele loka ko kanga kala vai lota to maybe your friends, some friends or family, relatives. Oi. Langa le kupu al menga ho mar kai mi, afinga kupu al kai mi kenese. Dia kupu o mar kai mi ni. O ka koula
ele fa pela akupu ka kau masui ai fa mai kala le angelu o pea kala o pea mo mau. Keep doing the good work, spreading the word of God. Ia kau kala ngo pea ile ola tanga pol ma so le manga ia fa mai angelu te ile o tolpu pui fale ele angelu le ile po ma tai ya te ila toi fa pe atu ina o ia o to ma ia tu malu ma tau tala hatu le nuu i upu malava o le nei o la tanga. Vai oi. Wa sawa le angelu ma le afe au ma ia Yesu. Vai kula wa pa skolo. O yo le malu. Nako wa ia tau tala tala. Ma ia fa ma rosi tau tala hatu le nuu. Ma ia la to mo mau le ale upu o le o la tanga. Sa mo e la tu pele. Ele o ko iai se si kaimi ka ko ke fa ke me ai maga ko wola fa valua kai ai fa ale o lua le kaimi o ka ko wo ku sa ai le o vai lu o a lua sa ungi o le o ka ko iai ka moenga o iai le vala unga le tu mo ka ko o al kele o simia e ko sa si aka ko ia ka ko se ole Langa ba vesi fo ile inga fa tumbunga le nganga pa ia ai ka ku fa longo ku ka mle hanga la ipe ku su ma la yo fa mai la angelu yo ko wo ma tau tala tu le la tanga fa me fa longo ila to na la to fa le malu le tafawata ma o sa wai le fa to langa sidi ma ila to sa ya te ia u fa poto ila to fono a toa ma le taupulenga umalava al whanaunga Israelu o na awa toa ilea nisi le whale pui pui e taitai mai a te ilato. Hallelujah. Ia la wai o le manu maru vaenga le tawhawata aringa e pisi e sue welo e ahonga au ka kou ma le atua e maku confuse asaka ar ke la mengi confuse ka kou ngi whala inga i fa confuse har me kang ka fa confuse nga saka ya mereng fa confuse saka ko saka ni pe yorsan fa mai na fa mai a ola to mo mawai a le ko yo mo sia kinga le wo ko sia ki la wali ia ko lava fa pui la apostol fa mai no wala to wa tu da forata ma ai il malu au fa ya tu saul fa to la sili mai la tau se fa po fa mai ya mal fa longa tamba ya awa ngisi kai mai la wali inga sai ko fa pui tole le ala moni ya fa punga vo sa longa apostolo paulo au le tua matato fa tasi matato o ai se fa sanga tau God with us, who's against us? A fai e au fa tasi tatou mo le atua. O ai se fa sang tau mai. O vai o i va venga o le atua. Pe fona ele tu singa lu. O nga luenga o va venga le atua, fa o nga le atua, ia ma fa o nga ina au na le atua lo apostolo. Yo le uko e a maka le seasons o le fou le lesong o fou le tafauata. Ia le o halu suenga. Mai o fa pui mai la uringa ki fo ko so mai ko bol mau mai kai au. E su e mai la uringa se fa. Ai o kunga. Fa va longa le tala fa mai. Ina wa fa longa la tona la tu fa le mal. Fa mai uno la tu sei. Fa poto le fono atome la to pulenga o fa. Bo atu awana wala to maua ya te la to fa pui. Wale maua ila to fa pui. Ona la to te fo me. Wele mata kiol me Samoa. Uni ya le tuspaia. O ta to o aufenga ringa fa tasi mele to. O ka ko o le aufenga ringa fa tasi makeriso. Wa vai o le fo e o nga kongo i mai Yesu nga wenga la apostol. Le o nga kongo i le anga pa ia le persona
o le atua e le vaia. Le nganga o Yesu. Le ne whamanaina e lausu. Se vai le waku te whalpuipuia. O kunga le isi. What a miracle. What a powerful Holy Spirit. Powerful the hands of God. Vai vai le waku whama uure. O aku ngai mai. Kai mai. Wale ai lako. Sa moana tunupele. Le ale menga ki saidia. O a mai le tato au nanga i le atua marona finangana. Wa alu fo i wa fa routine ale mea ia ua. Nga kai le mea sa makamai ai. Wa koi fo i ai le mea makamai ai. O tantou a whamana ina i tantou e le nganga le le. E te le ngaru e nga whaia le atua. Fina ngalo e whataunu ina lo tātou oranga. O ia vea se tasi whalawe lave ia te oe. Wa ai po aile ngai whalawe lave ia ki oe. Wa ai po lau o. Wa ai po se tasi o le tau ai. Wa ai po se tasi e pele ia ki oe ngai whalawe lave ia ki oe lau au nanga i leli. Kei loa. Ave ese malo wola. Wa vai ese malo wola. Aisha, leanga o lea le whaataunu ina ele wala au lea tua lo soifua mo le tatou ole. I foi kaimi o kako le whaataunu ina wala au lea tua wa kako i mi foi le le comfort zone. O kaimi a uma. We got money, we got house, we got food, we got a very nice fishing boat. We got a very large backyard for playing and everything with a swimming pool and everything like that. Yo kako ngufu yala yale. O mea ngale tin. Kero kara la apostolo. A whaia ngā kailoranga ngi mea kau ke maa ngā oai. Ma kako wha moe a ke riso Yesu. Se whalongo la le upunga la whora ngā o. Whamaia, ele maa laia whamai siri kako maa laia. Ele mana ia mena paso e siri do tatou mana ia i tangata umalafa. Langa ele nga me ore tino le nei tatou te whalango lango ia ke riso Yesu. Me ore langa. E ki o foi mai Yesu lana o onga. Lana au apostolo ni. Fa mai o se na te wha na te se fealo na ola. Ele maua ia. A se na te wha maulo na ola ona o ke riso. E awha mai a. E maua ia. Rokala ngoa Yesu me ka olea. Ole wha vau e siri. Ole oli. Ile maa role atu. E siri le. Wai vai o ia ngeu apostol. Kako whalongo i kalanga lafo le vaenga le i awha mai a. Soro kamai a le i. Ele kere sa o onga i kako kula fongo ma kako kusi o le kako ngei ali i Jerusalem ali. A ma ka kia le mero fa nga inga le atua. O le mea ngai ho i kako pe o kako kalia le mano le nga pai. Fa nga inga i kako le atua. Ke o ife mai a. Fa nga le atua kama vale ina ia fa ma inga i kama vo inga o tumu lato ma fofau. Ele ima se mea vi ia ile atua lo ia ile mafofa. E foi la le fa fita ile atua. Ono lea o le anta lea vali mai i. Le ngaka inga ia fa tumuina i tātou. Le mana o le nganga pa ia. Ongo le mana le mwhaiunga e moli mau. O le moli mau lea. Ele foi la we tali Yesu. A le moli mau lea ki oki ai. E te oti mo Yesu. You know, we just came to share. No, we come to share. Kau ke kawaku. Wala kala lang yeru lang whaira apostolo. Olo kei mia ngei masanga tautala atu. Tautala tala ilea. Tautala tala ilo la tanga. Iyo e. Kau ke lo kei mika ko mini. Pe ale nga kalmi bini pe me foi nga mate ia mate fa mate
Le o kākou ea, whamaile angelu, o loa e kausa. Ia o koua, tau tala pea. Tau tala pea ilea, maa o atu. Ile o la tanga, o ka se maanga ia sole. Ile o la tanga, the salvation, the power of God, the power of the Holy Spirit. Ia kākou wa, ia kākou whaalango ia ima kākou clean ia inga. You know, whamela apostolo, ole leo upu fo inga e. Pei ole me ole public speaking fo ile lea kama fo ie, leo ingisiano. Ai ole whaalango lango e le whaamana ino tātou, le mana o le anganga pa ia. Ia neri, sa moa la tunu pele, o loo ia te i tātou le anganga pa ia. A whainga kupu kaimi lea, lea fo ia tupu ia i tātou. E le whainga e mai, e le kupu kako kaimi, longo inga nai no ia oe le anganga pa ia. Whera lai le anganga pa ia ngai ia oe pia whai e le kupu rai kaimi e. Bienga wewe awo so fa masawa kere ka ko kala. E ma fa per kala bala. Think before we yo. Le tonu ya te ta tola nga pa ia. Bienga ringa fa lo kere ingal me ka ka ki wisiano. Le nga fa ko fo ia e ka ma lo vo le nga na ki Yesu ni ko temu. Ka unga ko fa ngau. Born again. Tau to fa ngau ta to. Langa ele whainga whe mai a nganga kai mina o Yesu le mea, a reke kari kongo ora ia oe le nganga pa ia. Yo whengi mea whapenga ia oe le nganga pa ia wame ngaka ia wawenga ia o le atua le kaimile la. Ti wanga i ese skus pa ia, fo ile le whaika oe kako. Artus pa ia le whaika artus pa ia lea, mai le wawau. Lea kau ki whaika oe ngai o le whiawhini. Wal menga leo ke o foi ke lo ganga ka o fatu muina le nganga pa ia o fatu muina o le nganga pa ia bo o talia le nganga pa le kongo ke le maro le nganga pa ia le to le ke afa mai a o me ku pu me vai ka mi su monso nganga ka minga oi yo le anga kana le minga a le ka kongo ga ko o le nganga pa ia le ye me ia le kongo ya o le tonia cha Paul me orsa mo ga ko e ko reverse singa kala ma ave kia ia ka salmo fa ya ko ki ngonga ya Yesu fa ya Yesu yo va vela ka kala ale sa o le lava o lo tu pe va venga o lo ku pe va venga sa mo na tu no pele okay I always keep saying miracles and wonders and sign of God through the Holy Spirit and His power le ha ku pu o mar ka mingi fa ye lo le ia Maria la sunga o ngi ko kalo mo so kali pe ama so afi ya me nga linga kalo why because you know it the power of the Holy Spirit o lo ia te oe le mana the authority e ki kala ngoa ko ile atua le fa amalo longa i sio tolua i sio afine sio tali ngai au grandchildren o lo ya el mera le o le ya o le nga pa ia fa me nga ka mina Yesu sole pa fenga work nga me va pe ya viele ku aku le ai fingalo fa singo i fa ro nga malo ma fa malo manatu al ka ku kalame le mana o le nga pa ia me nga le ngi fo ya i la ngona manatu le kelo nga asa sometimes we too busy here, there, and these and do this. It's time to be silent and allow the Holy Spirit to teach us. Ya wa o maya kako. Ya fa poto maya ki kako. Ya mawe kako le mana lea mai le atua. Kako ke loa ona fau wai lau wala wina ngalue ngale atua. Polale minga ki ngalue ai. Tono le kalesia. Pasi siko inga ministry. Tato whalango lango le mana o le nganga pa ia. Awai kako ke malo asa mo na tunu pele. Ai a whea lo kako i whawhika auli. A reke vai ako o kamanga ia le ia o fili ia.
kongi lo mal solo lo mau mal tu mau ya Yesu mal ngang pa ya mai ai ka ko wanga kas. No, we are different. Ele fa we are different wa pe ka ko o pe o ka vo ia ka vai ku nya ngelu ma me pin fa fi kula pui le yo. We are different because we are the kingdom people. O ka ko le fa ngau le ma lo le tua. Ka ko. Wele ye lo ko keli. Le anga ele ma faya nga le o e ma ka ko inya fa fi ka uli. Ko fonga. Fa o so songa o puapua nga. A kongu sa loka foi oe. O mo sa muri mau ya Yesu. Ko ka kala mai oe ko loka oe ko ave oe o mo la sa muri mau ya Yesu. A kongu mo ko lu ko kala ngoa ma la friend ma senga lu kala ngoa. O mo wo ika ne anga ni I lau mori mau so ya Yesu ya te. Malona malo. Maybe. Bol wole anga ya lu mafukanga ma lu fainga wo lu le ko mei sa. O ngole hika ya ke oe malau mori mauri tala le. Ke lor kala angel lu fai ra apostolo. O lor kai mingai. Ma atu. Keep doing. Teach them. Ilea salvation. Le upo le olatanga. Le olatanga e ala ya ke riso Yesu. O ia le na maya. Le mana e fa mana ina I tato. Pia le ri asamo la tunu pele. Awa lo ke fa yaku. O le nganga pa ia le o ya te tato. O ia le na te ita ina tato. Mare kale sia Yesu. O ta ita ia tato. Le ngaluenga le ngai kinga lue ai le minsi ngai kinga lue ai makako uma. Ya tato fa lango le mana o le nganga pa ia. Ioi pia ngo fa yaku Samoa. E fa yankala nganga ka yakau. Ele fa pe ola fa tumuinga ka u nga pa ia ma fa nga ina o ile tu na minsi o nga fa ile se kala oi se o le vai su nga ka lo lang o le vai akua bo e se la war o e focus ile li o lo ma fa le ma lo ma fa le tu ka mi fia la nga ka ma sau mai se lo mensinga o le ngo Yesu ke riso asia le ngo Yesu le fa mai ai e au no walu ai awina mai te tasi fi so soani o nganga pa ia le Yesu ina ia no fo tonu ya te tato e se ma ngai o se soi fua ai ngalue ina le mana o le nganga pa ia o si kai mi se ka ngaka yo character o winga ai nei loa o a winga nga fawai o ele atua a toa ma le wha mana ina o ele atua ma wha me haro wha ina ai o ele atua ala hika mai heili na rangi ake oe hika fua i ate oe awa nei ngalo ma le vitala inga Yesu le matayora na o ina elo na so ma le motu tangata mea amu ia o tou pe ala tou upuleanga ma wha sawa i ate o tou matua ina pe pelo o tou I mea leanga uma ona o Yesu lau mole mau. Me whalane, ia lo kele. Le vau kako wanga aku, ili whamana tuina fo I o le toi tū mai o Yesu, po le aso na maliwai. Ma toi soi fua mai ai lo tātou wali o Yesu. Sa moa na tunu pele, ma lau whaafonga au ona le atua. O uma na fai Yesu taulanga. Mai langa saunoanga lungo le sa taulo. Ua maea. It is finished. It's done. O uma na fai mo ta ua ma le larolangi atoa. Ai ala sta me fai. Ile le fa manga kunga fo ile le ka kio ai. Fai se big feast. O e pe o le nganga o swa pengi e ka walunga ele fas pua amar ka ai o le aso fa pengi na le tatu fa fitai ele tua au wa tasi a wafe mafe o le rolang o fa ora ina ma lave ina ona o le taulanga na fai Yesu le ngata fo ila o tato a olona no o Israel
pe o le tasi le fa moe na fio mai ia Yesu na fio mai lona nuu Israel whaftai le atua o lo whaonga ina lona nuu Israel e mai ei se ata whaawao ia te i tātou te ngātou nuu ese kau kere i whanga ngau mai kukongo Israel ai wa vea i tātou ma Israel whale nganga o lea tātou te learning a maia ni le sona mai lona nuu le nuu o le atua e tai lima ina ai lo tātou wolanga au na i le atua lea tātou tonu iai le atua Abraham o Isaako ma Jakopo o lea tātou te au na iai tātou Samoa e ui lea Samoa lea tunupe au ana i ngalo i ate oi e ui e na tātou le whananau mai a Israel e te lo oe ae a whai oe o se tangata fia whai taula fionga pa ia le atua o ka kou o isi ku a inga o le whangaunga Israel. Ai kango e whai kaure kaimi lunga mai. Awa ki aru kere lai kua e whai kau lunga mai o noa. Tama nai to tolu. Ngai ke maua le lea i ngā kākou Samoa. Tātou Samoa. Kere ka ua kua ia i ngōra kamanga sau i kākou. Whanga o noa. O lau Simon ngā. Ia la leo kwhea kuai. Nei o kākou fo o isi suli o Israel. Le ngata suli ono Yesu. Ia e suli foi o le toto ono o le whangau lea. Ala ko ingo ngoa le kupunga mai i kākou. Mera kia le vai po hamo, po ia wheka. Po semo ngare so i kākou. Ia wate. E whayangi me kalanga po ia Israel. Lula kākou Israel. No, we are Israelites. Yes. Ai kama so ele tinola tinga. Ia, rei kuspa ia. E leo se mea o ngā owi loa po se kalfasor piko Samoa o whakwai o le tuspa ia. The word of God. Lea o ki whakwai lau kala. Lea e o mai i ka u. E fwela lea. E leo ngi mea whakul kuspa ia o mea mo. Real stuff. E a whapera ke mga o aila i se e mga o mo ia ele me ke sauai. Ile ngafa i kama ia. Ia nga e meri mai le ia kako Global Kingdom TV le la ko ia ile na ona Pastor Mike le. Se me vai va ve inga e mo kali. Ia ma va ku vai va ku sau kopi pe va ku fua. I fa ya ku fo e lo sul kara va be vo su ku pe ai ku fa ku e va ku fua. Fai o inkaresi fo i me va pe. O chole, va pe ka ikari e lo fanga no ia. Ai sau nga ka o sa mo nga. Ia e fielo kele la. Ia ai. So kai mai la ia Global Kingdom TV o e a querca con si che ministry of grande. Ia nga va pulo sau. O sau timeline fo le po sau waka fo le. Ki ke be o sole sa o ala i tus pa. O que me sa o ia si ke e pe sa o la o e ai. Ngai fa pe o sa o ala ku spai. E ala mo fa pe de sa o la nga se sa o foi ka o ale ala mo foi ka e sa o ala ku spai. Yo o ka ko le foi ka o. O ka ko le foi ka o ale ala nga fa mi ka ko a si pe ia ai foi ka o nga ku spai. Le ai ma se me se me sa o le. Ia wanga mako ia fo le ngupa ia. Ke lo. Ia le rau mako kilo ile mere tu se tispa ia. Sol. E mako moni ma le fa maoni le kuspa ia. Yo. Wa moni ma fa ma. Ai manga o ke fia va ai le kusi. Ka ai o le tu se i saia o lo fa penga, ba le kusi nga mau le scroll. O lo ako ai feki fi va ai i halu. Pen malanga le ka global le halu ngai sikami. Ya November. Ya. Vili mai e poki no swafa, ia ka ko wo ai lola ia le Nga ia le ke maka ia inga i fale le o lo sto ai le kusi le fela kala. Oi, ke ofo. Ke ofo ke va ai le scroll le kusi ka ai le tusi le a isaia lo fo penganga pe server i ko ngol fale le no e malu ele ai se me o le o ia se le anga pe saukia kusi le kamile wa le o preserve ia ai alanga elo ia pe e halu ke maka ala ku fa ku o ke fa pera o fa ku
e au kali kongu kispa ia pe kali kongu kispa ia faku o mea uma le tusi i o mea moni ma le faa maoni nothing but the truth yeah asia a le hu ma ko kui ma kilo sole mea la le kala ngo ma kispa ia mo ia masa ia sa mo na tunu pele e pele a o mato loto e mo lava o ka ko a kala le ngafa ka o mai nu pa ia a lango le nu na mai le tua tatou ti fana na mai ai o Samoa ia manisi tu o Pasifika ia ma Islanders tatou fa ftai le tua o ka ko o suri o ka ko o fanga mai o le nu pa ia nisi o ka o tribes from Israel lewa sara lau mai le langi ako le fatu mi le vela ka ke moni ma fa maoni o mea uma kupu le langi e kako kere fanga mai o mea moni ma le fa maoni ke loi ai fia maka ile maru fo ile ngalu pela amo fai ang kaulanga kupu me sateko ya inga salema ya o fa longo le kala lawa maka eli ele au archaeologist ya la vo maka nga o ngari ali fo le ngava engole inga nga po all is perhaps what 5,000 years ago me fana le yo fa koi o fiong pa ya le tu mo ngai ke mo ngal ku ya pela amo me mixate ko ngal pela fa lang fa ko mai le fia ka sanga ya la fu fa ngai le tu na yes su ele mano fuanga ya la fa longo o ele tala ya o la fu mata ona preserving of mo o na le tu ya mo ye ni mataanga ile ne fiafi sa mo na tunu pele a fai o ui ni fa fita uli ono lau muli mau ono le whaotanga ma le upo le mahalone tua ia au pea lau fia o ne le li ia alu pea lau muli mau au ole fefe whatotua i le li au fai mal fina vale a ia whalongo lango le mana o le nganga pa ia pea fai akul kako maka upu ni fia e le fa pe ola kako o unga ile atua kemi umalava o le ale ai ni fa fita uli o Yesu lava na fita inga fa mai e ka kawa ile asolo na fa fita uli upu nga fa nga tu stara fa mai e te tau le asolo malona lenga e o lenga voi la le o pai pa o ka vale ai ka kawa ile asolo malona fa fita uli e ai fa fita uli e ai tofto fonga mo tato wala le foi fai mai so o ia ma la ta ika ko ia apostolo Jacopo fa mai ia ori tele o tou fia pe a maua o tou i tofu tofonga SS aisea awa o le tofu tofoina o mea tofu tofoina ai tatou e tupu ai lo tatou ono sai ma lo tatou whatotua e lere e foi la lea ia whaftai le tua o na upu a wina ai tatou le ne fiafi ia awa ne i ngaura muli mau awa ne i solau lo fia muli mau pe Yesu wa tilinga kako e umi longa i kongo se loku whaorainga po se loku se whaorotanga po le ala sa e fia muli mau Yesu la makanga mainga a wote mingi ia pe wa fia kam mafa fo pe fia kam makua o ke ia wa le ko muli mau Yesu so soine kako po kalame pe o fe mai la ngelu la wa po skolo ia o wa au pe le a atu moli mau matu pea o ya te la to ina ia ka watu le no le upu o lo tanga o kalmanga ka pea e longa yengi sikala ka ku falongo ina na po sitato tu Samoa na Yusufo ina la to tala mtalia ya fatuna fo o ministry ai lotu pe o ye lotu patipati ia safa pena na ngala ina ma ia fa ftaile tua ia la wa el to fama o ma foi fa na wole tua na foi la wole ele ia wa ave la to mul mau ia fa ola ina sita sianga a ole tua lava ia ole tua na te fa tu puina me uma te faia va venga na te faia me mana o ai o tato loto ia ma me foi mana ole tua fa wa o tato to no ni pera ilo le ai o iai pe fonga le tua ya o e ma o so se mea tato te lo to tele ono sai nau mo le mau le tua ma na tala le a toa ma upo le malo
ma le ola tanga i le tua. O fea lava se metei ai, po tonu farwhainga ruenga, tonu a onga, tonu o taalonga, i mea olo mafuta ai, a inga poto, ia moli mau i ngā Yesu. A ua moli mau le loko, a wa le loko, ia ngā waka kolo me kupu. Kere fuka kongi vai kami pe wa kere nga pisa i loko, a ua le pisa i lea, i le tala le lei o le maa lo le atua. Tala le lei o le maa lo le atua. Le whamela o ngoedu, na wapa skolo, o koe o maa o hao le nuku. A o lea, a o hao le o le tanga. Upu le o le tanga. Me fuila lea sa moa le atu pele, ia le niva yaso, ia anga le lei le atua. Fai e ui ai, o sa i ngā, lotu tele i ngā, langa le tā wala winga. Ma Yesu e se na te wha ma wina lo na ola o Yesu e maua e ia. Ma Yesu muli mea te au, ia a mo ia lo na sa tau lo, ma muli mai a Yesu. Whaafiti i tā ua te ngata, tuai, a ia tātou a muli a Yesu. Samoa, e whamana ina lau o unanga ni liwa Yesu. Le mana o le anganga pa ia. E whamana ina lau muli mau, whalau te leina, lau te talo, ma lau muli mau, ma lau tau tau watu, le mana o le anganga pa ia, ma le malo le atua, i se anganga, i se wō, se ainga, o se nu, se lalafanga. Na iong mātua, o se au whanau, ia whamana ina oe le anganga pa ia. Ia muli mau lotu tele, le anga o kākou, wha mai Yesu ilo na o so, a fio mai le anganga pa ia malona mana, o na whamana ina i leo i tātou. Mai la tau pe o na tusi iai. A toa mai tātou. O na whaia i leo i tātou ma moli mau. Whia a maka mai moli mau. A maka mai Yerusalema. Iutaia. Samaria. Se ia o atu whia. I le lalolani atua. O le atare na ngā lea. Tātou moli mau. Ia sa moa na tunu pena. Whalangolango le mano le atua. Whaaftai le mafuta mai le fiafi. Wo ma paanga o whengaruenga le atua, ma nei o latu whaletua. E au tala vau whaaftai. Te talo mai, whaaftai le mafuta mai. O le aila mo i tātou umanawa. Tu fua kia ngiro i shea. I awane o tātou whalangolango le kako poko ma tātou i loa, tātou malosi. I tātou whalangolango le mana o le nanga. E sea, nanga o ia le na te whamalosia i tātou. Tātou te tutu mauri tātou moli mau. A o whapena o na osu whaia i tā ua i whawhita au ni. Tofotofonga, mani whaososona. Ia anga le leile mana o le atua, ia ai whina ngalo, a moa le atunu pele le fiafi, ia ave le mo tātou. Whaisu tātou ai. A tātou wanga atu whamana tuina foi. Me maliu ma le toso i fua mai o le tātou ali whaola, ia peo na whaiatu le tala. O uma o mahea na whaatino ina Yesu. Au tātou o whanau o le whātua tua. Tātou te whātua tua pea. Se iai le aso e toi fio mai eiru tātou li whaola Yesu. Siona fwere nei ministry. Ia vei tāua ni tangata ia. Iai le lofa. I whaasulu atu le malamalama. Ia te oe se nau na ia ola se anganga pe o la Yesu. Fio mai na i whaola ina. Ia le anganga. Mai le oti ma le masa. Ea vea i oe mamuli mau. Whaaloto te leina oe. Ia i kuip oe le upo le atua. Ia vea i tātou ne oona hawhiwhi te talo ma tātou ana puponi. Awa o ia lea na te a. Whamaro sia i tātou i taimi umana. Samoa. Mātou te alo lofa tele i atua. Mai pu lenga le CK Ministry. Lenga le Global Kingdom TV. O auna le atua. Ia o lo fa penala matou ngalu fa tasi matou te oforo fatu ai ia ma fa manuia tu ai le fiafi tu sai foi mo fe ngai ma malolonga ia ngale le tu tatu tu mo se tai fa penei na foi vai aso ia ale ai ia le tu oro ia plan uma lava mo tatou termine le fa fa ia tu ma futa mai ia fa au pe lo tatou fi le li ma lau mo mau Whaoretanga le li marona maro.
se yo ele afto to fio mai ai le tupu o le malo o tatou ali I whaola o le tatou tupu o Yesu Christo ia fio mai mo tatou a le tua mani foi fuanga ia nafsianga tuti mo faiva fia ngai ai foi mention ne weekend ia whapena na anga le tua umala e foi ile na wauna Pastor Mike mafutua ya Sarah Reta ia mo le au unanga le kaku Global Kingdom TV whaftai atu I kaku sponsor whapena o na sosoani sponsor inga le nei ala ata I lungo le ea ia ma tu ina atu ai tatu malawa awane ingalo lo iai li tatu malanga le nalo alu sauni se taimere ni tau sanga ia e fia malanga ia nalo iai le kaku Global Kingdom TV details ke sota mai ai ia ma e porque sava no mo oe ia malo ainga foi pe afio uma ainga ino ma ia lo mai mo ia tatu vai faftai foi ono le talo mai tatu ministry le ngaka sike e ministry nei ia a o ministry de tasilo fa penal au atu le tatu Global Kingdom TV ne fiafi sa bola tu no pele fa wina talo ia tatu filo ai foi le ise sia so asau ma tu taman langi o ia tu pa valvi inga ia te oelo matou tama taftai lau taita inga ia matou ne fiafi ale lo nganga pa ia ioe le ia se mea matou te loa me mfaia al falano atu le mano lo nganga taita ina I matou le ne fiafi tamai faftai lau upu falotu te le ina I matou ioe na tutupu taimi o Yesu mauso e o mai lava le ne fiafi awa lo I tutonu ia te matou Oe nganga pa ia o le mātou sosansi. Mātou whaftai atu no la upu whawina. Ia vi ia oe whamnuia I so mātou atunu pelo Samoa. Ngatu foi lea o Tonga, Fiji, Cook Island, Rarotonga, o Niue, le atua, Solomon Island. Ia whaangale I atu moto le Pasifika, atu no mamao le atua, maa loto tele. Tuina atu whailele I atu. So mato atu no Samoa, ia yanga le lele whainga malo le atua. Maua le whelwhaninga, ina I teita ina I Samoa I se lumana I manuia lo mato atua. Mato atu ina atu whailo nu o Israelu, o a fili lo tamo whai whaleanga tamai. O lo e sila fia mea umala. Mato talo le fia whamnia lau auna. Asta mai ma whaitua ia Sarah le atua, mai haulanga le Global Kingdom TV. Whaalau te leina pēr whale I a wālo whina ngalo malo malo le atua. Vi ia oe tamai whaavau e suki risolo mātou li whaola le pule o oe lava o le haola malo lau e kalesia maanganga pa ia o le mātou sosansi e vi ia oe whaavau lava ono o Yesu Christ. Amen. 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 Ia, sa moa na tunu pere tatu whiroi foi I se malama o luma I le anga le leo le atua manuia lava whaasau saunga le fiafi ia ma toenga foi o le nei foi wa yaso toe I lapsianga ma tiute ma whaiwa o whianga iai tō whaasau fua. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa Mtala, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your Mtala account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For Mtala, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM.
UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa Mtaala, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your Mtaala registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your Mtaala account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.